Evo sada izbijamo na glavnu ulicu koja je pored plaže, pa ćemo sad malo da prikažemo plažu i Sinje more. Na ovu stranu ima možda još nekih 50-60 metara, tamo vidite grčki barjak da se vije. More se malo ustalasalo. Inače, svaki od ovih plažnih barova ima i svoj restoranski deo i on se nalazi na drugoj strani. Evo kako je to u slučaju Casablanke. Evo ga čuveni restoran Argiris. Spasilačka osmatračnica, čega nije bilo pre 2-3 godine. Pola 10 je. Zato ova desna strana, gdje su ovi restoranski delovi, prazna. I ovdje to prestaje što se tiče plažnih barova, odnosno oni će sad biti retki u ovom drugom delu plaže. I na ovaj način smo pokrili takozvani stari Sarti, onda ide novi Sarti, pa takozvani Sarti Beach, gdje imate ova veća prostranstva koja nisu pokrivena barovima. I dolazimo do natpisa Sarti. Prema ostatku plaže, a ovdje vidimo grčki barjak i barjak Svete Gore Seviore, što je novitet. Svake godine po nešto novo bude, kao što su ove klupice koje izgledaju kao da su od mermera. I to bi bilo to za danas.